Mai ka huai na ta gui khaliu maling mai YouTube channel betun ri nai la mai thon riu dare asai November tarik chui kum sing nai na chui na padai The Gunview Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the Ko Guwahati November tarik ru na chakiu Meghalaya Chief Minister khani NPP Chief Conrad Sangmarui BJP tam machuang in thak mage tiki N Biren Singh Rejai mai Manipur government tam machuang in thak tuang de tu na sa in than patkan the Conrad Sangmarui chamla mi khau sa in than patkan me thailai na Manipur Chief Minister N Biren Singh Rejai mai Manipur government ta machuang in thak the tiki BJP Hamid High National Democratic Alliance tatu machuang pam de tu na sa kane Manipur khau mansai azu rikuk mai ariu inbu kuna ba mai lung khau hai Biren Singh khau lum mai ma khe tu na sa kane Biren Singh leadership tanna de NPP to support withdraw sumai BJP Hamid High NDA khau rithu withdraw sumage tu na sa in than pat kane NPP re BJP led government a Manipur khau kum singnai na rut na chanai khau dai ri machuang ka hau kan chuangi kumna kum singnai na chui na kanai assembly pool khau riksruk member house lung khau NPP re sit chanai khau zakau kan chuangi Manipur government ong leadership kalai tung na ye thai NPP re Manipur government ka luai na machuang dat bamnu de tu na Conrad Sangmarui sakane New Delhi November tarik ru na chakiu Manipur khaulat lu ka haudat na ba melung khau BJP resai mai NDA government a Congress repian mak mai indau kan the Congress General Secretary Jairam Ramesh Union Home Minister Amit Shah Manipur dung lat lu hai jaw singam makhi tuna sana resign sukhang demand sukan the Mida khau Chief Minister N Biren Singh rikau mai meeting khau MLA gai si re guang ka zau kan magi tuna sakane Ramesh re social media X khau hilau kan mai thailai na Manipur tuang MLA riksruk lung khau chui na churuk re meeting khau guang ka zau kan magi tuna sakane Congress General Secretary Jairam Ramesh re Prime Minister Narendra Modi ta Parliament session ma khau Manipur guang na stakeholders nun le ariu na pari ra khang khani political party goi le nani kariu khang demand sukane Manipur mai chongbam khau to bui suna kandi in koi lektat bam tu chu tuna Ramesh Red han kane ning tawlo nu we winter parliament session November tarik chui na pung khau ka haudat ni the mi da khau Congress President Mallikarjun Kharge re President Drupadi Murmu khang che hi na BJP led state government re Manipur latlu hai zawsinga makna bam the tuna sakane Kharge tung letter khau tai Prime Minister Narendra Modi re asai nga na Manipur gonglaw makna ba mai hai tabui jang ri chu tu mai mansai koi ri thai tang dat ngam makna bam the tuna sakane Infal November tarik rut na chakiu Committee on Tribal Unity Southern Hills Kampupi District Rui Cabinet Resolution lalaukan meta nutni mak mai indau kan the COTU tong press communique khau Kuki-Zo MLA ru nun ka zau magna Chief Minister N Biren Singh resigna resolution lalaukan meta gan sak tuang chun mai khauna la tuang de tuna sakane mi tai Kuki-Zo community khani minorities rights ta chakwang sumak mai resolution de tuna sakane asailon patkan mai thaisu mai khautai intai me khangna kabiu kumna labami khani Kuki-Zo volunteers ru na khata ambiu sumai zan khau suloi kan meta thu thailau ma ke tuna sakane Cabinet Valley District tuang police station charu khorui Atspa lau maita withdraw sukhang appeal sukan mai khani chakiu khani ru na kanai Assam Rifle ta buffer zone khori lagan khangla kan melading dai rui din mai thu Majoritarian community rui Manipur khauchu zak mai gongdat meta ka hau mage tu mai lien jongi khadni minority Kuki-Zo ru khau political dominance nai khang karap mai resolution day tuna sakane Manipur tuang suri khori ma kan mai intai mai khani Kuki-Zo mai koi khangta lung hap mai inda we tiki gan charuk jeribam khau ma kan mai lam khau political drama suba mai haitu in pai na swai mai tuna sakane Kaling sa pukhau Arambai Tangol khani BGSS ta unlawful organization dithi tuna kau indau parai ni tuangi kani ri Kuki-Zo mai gan phainai ru na ta cha ta suloi tangkan chongthi milung khotai bu khat na mai Isaac Tingkum chanai na mai Tom Sangoi Hangshio ta suloi kan chonge kan sak de rui gang rape suna suloi kani kan sak de rui kan new pi dang khadni mai raw loi kan mai azu nai kan chongthi tuna sakane
Kumai Zangri Committee on Tribal Unity Re Government of India Khau Constitution tong Article Phainai Tamru na Chakiu A Thailaina Minority Kuki-Zo Community ta ngak lau khang khadni mansai goi na tuang chun mai khau tan tat ngamak mai en Biren Singh Rui zai mai Manipur government ru khau inchup mai la zan su lau khang demand sukane mai ka goi na king in sui na king lau mi khang ta gui khallu maling ma YouTube channel biak tun rei nai la mai thon yu dere asai khang tu cham hai khau ringa lau thei in tuan khong ru makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon gu thei